Entah kat benang yang keren, ya katu ka way kawat ni layo. Oh layo. Layo. Entah inap sis mentang kan kat sujung kita ki forensik ni kini abuan lek kita sungki. Hado kono ba kalau challenging gani ka case man crack ni ka case marka involve interstate group mo misyong no. Kalau challenging ka ban ningkong kalau ba kapur kalak kimba. Kalabun ba ka pressure. Kabar pada mendan CCTV, mendan record keeping kambiang hang ni. Dia kata kelabun. Hoi, kita ini kena dia kita nilak. Kabar kata kapur kelak kimpala. Ba man hakni phela me cash po mem ham satu ke complain ba kadon any mental sickness illness. Em kata ka secretary examination kadi ka routine examination kamli kata ka ba ni pha kerpang. Andri kata ka refer hi na do kanistasi berbalik ka first examination. Kamdan ni Sakat nusni kan stan polis tersebut tindakan posisi Sakat nusni. Ngatrai kuma kata kin haprai ka SIT kan syong ba kin sa penting ya dun kam show na ban sim kasri ya si kin hab dun kam hi ka kasri plus kani ka jito kit ko dang kadang yar hi kadang role ki berhab topik show buat show Tenang ni betul nyalam saya sorry. Nang ni kedan tang sekitar di sana. Emang dia market saya tidak itu wah kai gejing ya yang pin ini juga fungsi. Emang dia ke hamul akhir gedi tang cakap kemudian ke baik. Hei ki pak tak baik. Batang ben sisa. Bahwa kita ki baik dan hang ta ki mi nang ta. Jadi ka statement juki kadi pendia day buat kata di construction. Uning dina juga jauh demand untuk narko test satu pi dan kam mandek kata. Ti narko test kadi lagi beliau gilan. Kim cooperate ya ka investigation ke hot nasko dan kam narko test lek laban mentah labun bun snam kata kamlong ada visible ru hakut kabagi ni bagi la plan nu basnam Abot kali cooperate dari satu ustaz. mentah ka sit kalong kata kan delegation team ka banong tai adu kata kimat si ya plan Dah masang ni lagi cakap ayu nyalam tu. katu ka jaka ka ba yo ya ka real code Ba kadi